Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayat mana kebigyan tanu sa usayan nagyan ko to ika-10 agu 5 hadis nagyan ko ta mga hadis ditanu di discussion di na pembagian tanu sa mga pertama ana usayan mawali Allah subhanahu wa ta'ala sa katas kanyan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Maknanya yang kata yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu Eswat Allah serkanian amat anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sanatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa ama paparatian si ko Allah nagusiku alungan amori maana muslim ngorip Allah falyaqul khairan natil atigian sa mapya udi atigu Rasulullah na gaganap mangorip Allah mana andawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku muslim agyang kuto alinyan di kateru sa mapya sa upama kalima kapteru sa mapya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ayan dawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na agyang kuto kagaganagyan ng mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali sa mga padahadith pero din sa mala ipaganara ka manusia na agyang kuto adila iyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala o kada beteru niyan urinya dia di mahtero di ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab kailangan ko muslim agyang kutua kasisiyapan yang kudilayan sada ama beteru yan ay nonta agyang kutua ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ama beteru yan ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala udi na mapya na ayad na tara libirkan yan agyang kutua kagenggin na yan kudilayan sa dinyan kapakabeteru mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sobatun manu Rasulullah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nagusadum manati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama paratian si Allah nagusti ko alungan amori nam bilang atawin yan di nasa kasakawan yan so siringan yan maurip Allah. Sa hadith nami alirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ibita tigo Rasulullah dia tigen para-paratia ya kataluskan yang mga siapa sa di ko na tigen para-paratia sa titua paratia na ini isa mga sahaba ang taon na ito na tiyan na man la ya'manu jaruhu bawa'iqah ito tigen sa manusia dia tigen paling tayo seringan yan kung mga galubukian ulina kapringas anyan mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana andawan wagamatano kami Islam nagyan ko tuwa kang bilang atawin ka kung seringan ka sa dingas kanyan pagkeringas sa mawrip Allah sa gudalan sa kateru gudalan sa matanwaswara gudalan sa mga galubuk mawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikinakuan hanap ko itong tanong mga tawa pelebut siya basuran na sinyan pelebut ko ubayo seringan yan so di na siya ko seringan yan o di na sekanyan na di niyan pagdatan so seringan yan sa geng tua kapapagatan no ganyan ko banyan budi kapamakinig sa radyo o di na kanisan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kira ko pan na ayap na pamakinig ganyan na music mangurip Allah apiyap nagyan ko to kapamakinig nga ko Quran sa matano kapakaringas ako seringan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na di ke paru mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uri na di mapya bata bula boro si ko masa akapa katurug mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ilaman ito ka Quran pan mangurip Allah nagupon pagaringasa si ko seringan ka na di ke paru nagudi mapya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yan mangurip Allah kailangan agyang ko tuwa ditan ko piringas ako seringan sa kana bagi ibu ditan mo kapringas ka kailangan nagyang uto kapakanggal bagtanuron sa mapya kabilang atan ukiran bana ijira ako na batano siya ng bubu kada dawagan tanu siya ko mayang dulu tanu sa walay
uli na kapugupitan ukirang ko mga awid akaliran mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala na gusto sa lakawsan manangan isa na kambilang ato ikapipi ko siringan mangurit mo Allah ini sabatum no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari muta hadith ketigya na waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa nagusad na tigyan sa tawa mga parati si Allah nagusti ko ano nga na mauri na falyukrim dhayfa na sa kasakawan yan na tigyan sa siringan yan sa kasakawan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala so bisitan yan maana wad na pag-ringa Muslim o di na bisita nga ay pag-ringa Muslim na ikirami ako umarga na kailangan agyang kuto kasi kasakawan kapipi ingkaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kasi kasakawa ikasuato Allah subhanahu wa ta'ala uladan sa mapi akakidmatingon mapi akasirbisyo wad na makikinangalayan o di na gyang kuto Kindulunan ko, kimbitier en kung sama piya mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala sa masikasang ko ka mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibigay ko na yan ko ito ikapi aginawa niya na ikaswatu agama Islam mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ay pada sebut sa gaganan na hadith mangurit mo Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ganaran ito ang dawan, magamatan agama Islam sa gaganan na hadith, nagyan ko ito kasi apa ko dida sa ayat niyan di materu na mapia sa upang maka di makapteru sa mapia na kailangan nagyang ko to kaganginaw manusia mangurit Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang ko to kambilang atawi ko siringan sa ditano sirang pagkaringa sa anggululan sa galubog uli na kateru uli na marata antangan mangurit Allah sa kenapa gibu di tanukiran kaparinga sa kailangan nagyang kutua kapakang gelebeg tanukiran sa mapya lagi du kapagu pikiran kapendu pikiran ko babumiyaro to mangurit Allah subhanahu wa ta'ala gawi kapagu pikiran ko mga awida kaliran mangurit Allah subhanahu wa ta'ala ay katlo nagyang kutua kapipiingaw dinakambilang ataw nga kasi kasakawa nga pangko bisita nga mangurit Allah sa kakidmatingon kaugupingan ko sir kanian si ko awida kalian wad na sa bapagya pakataling manerka nagyang utwa kabupingon mangurit Allah subhanahu wa ta'ala sa gulo dan sa katero galubag rinatamok mangurit Allah subhanahu wa ta'ala kasi kasakawang kasirbisyon kakidmatingon sa kakidmata mapia ikes o ato agamatan o agamesna mangurit Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sitan upang tawid sa diyan nga kapag kanina suara ko sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.